Yerine. Bana onu 105 milyon verirsin. Ha tatlar ya sen ne zilmin. Ya 90 milyon sura atlar. Ha sen zaten bu kutu. Ne ya? Boşun koyuşu yok. Bunu hadi iltimas. Ha yeni şey mi Türkçe? Yok. Neye göre 3 milyon veremeyecek. Buladı mı? 3 milyon ne satıyor? Yerine emeği. Ne böyle? Kim var alakalı mı? Domates. Ne dadılacak. Sen şimdi mu kötü geldi. Neye göre bozuldu hemen sürüp söylesem. Bozar bilgiyle takar. Ya berbeş be. Bak, Bursa kilime para gidergin. Ya bu sizin canınızda ne katta görüntü de sonra da öncemek. Bu acayip başını uçağı sattıracağım. Bak, Özüm kişine gelsin daha. sen bence para sen geldiyesin. Yemese yemiyorsun sen geldiyesin. 105 milyon biraz var para gel. Var, Bursa'm. Var ya. Var ya. Dağı bitti. Bursa'm sende. Bak, beklemişim. Var para gel. 105 milyon. Yerak hey. Var, Bursa'm mı sen? Yakın sırayla ver. 505. Hey. Ya ray. Ya. Bir kim ona o yak? Hatırla oğlum. Var. Direkt bıkından koy. 5 milyon. Ya berine. Nimet oldu yalnız olarman bir met oldu ya. Yok yerak hey. Aytım o sizin canınızda ot mu oldu? Hay durasana. Bursa'm mı sen de koy? Komşuda peru da yerak hey. Yukarı gidin. Endi Saygıyla öğretmenim katı. o tutun orada. Gel. Ferisi daha cukakem lan. Ekimizden biraz ben veremem ekimizden. Yok. Ver böyle gidelim. Ha yettim ince bak. Bursa'mızın yapma. Ya berin. İşiniz duşarsa yerak ha. Yerine. Ya seni buradayım ana. Ya cinden tuzağı versin. Sen bozarı kendi tutar. Ya yenesin bir kere kaltıran ne utarsın? Yerak hey. Bak Bursa'mızın yapma. Var böyle ki. Düzeltmeyeyim bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatly YouTube görüşçüler, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүн Ноқаттын жылкы базарын тартууну баштайбыз. Бүгүнкү базар кандай болот? Сиздер менен чогуу көрөбүз, достор. Алдымда бир келишкен ак боз ат турат тугандар. Ушул ак боз аттын маалыматын берүүдөн максат экенмин. Чоң ат экен, жан баштуу келишкен. Туган аттын баасы канча экен, ак боз ат? Баасы канча? Канча? 600 миң. Жашычы? 5 жаш. Бери бир бурбайсыз бака. Бара, бер жака бир бурбайсыз, алдынан да бир көрөйүн. Ушундай кармаң болду. Бою канча чыгат бою? 70 барып калабы? Улагы тууралуу айтыңчы. Улагы кандай улагы? Улагы жакшыбы? Каердин аты? Да негизи кыргызстанда жүргөн жер каер? Бишкек. Номер айтайлы онда? Айтың да. Айта бериң, айта. Кача? 15-19-88. Şu номерге байланыш чыгасыздар, буларды. Жаш качага бу? 5. Уак көрдү? Таксыр торунун баасы канча экен? 250 миң. Токтоп туруң, бир толураак маалымат берели. Жашычы жашы? 5 болса керек, а? Бою канча чыгат бою? 1.60 таза дей бериң, а? Аш жогору чыгып калабы? 250 миң кем бар. Номерди айтың экен сурагандарга.
Ha. 39 94 94. Ушундан бери байланышка чыгасыздар, атты көрөсүздөр, жакса. Балаш көрөсүздөр да. Мына саманды бер айда чыкам. Бер айда. Самандын баасы канча экен эми? 200 миң. Жашычы? 5 жаш. Келишкен ат экен. 200 миң. Баа боло элекпи? Өзүңө мат? Номерди айтып коем. Сен канча? 58 bilan. Ha. 15 Ha. 25 27. Ушул номер байланышасыздар менеке. Так. Жерде кашка чаканат. Ой, өтөт кылуу. Баасы канча аттын? 150. 150 менеке. О, 150лүк аттарды сурагандар көп болду. Жашычы жашы? Жазга 6. Жазга 6. Жаска 6 экен да, жаска. Айда, сала бер. 150 миң деп ат. Жерде кашканын баасы канча? Бул кээ мындай аттарды тартпа дегендер мүмкүн интернетке чыгарган болушу мүмкүн. Ошондон да базарда жүрөт деген темада тартпа деп калат. Кээ жанагы көпчүлүгү эле урлап келип бетин бултуйтуп аттын үстүндө отуруп тартпа дебейт тугандар. Көпчүлүгү жашырат. Көбүн атын жакшы көрөт дегендей. Базарга алып чыгып турда деген сөздү калбаш үчүн кээ ушундай. Көк аттын баасы канча экен? 200 миң. Жашы тууралуу айтыңчы ака. Жашы 2 2 асый. Айда. Бою канча чыгат аттын? Boyu 1.60'dan öyle de. 60га жакындап калат, а? Жакындап калат. 200 миң. Кай жердин аты бул? Boş. Оштун аты. Номер сурагандарга айтайлыбы? Айтың. 0559 80 0095ке байланышка чыгып көрөсүздөр. Ат Ошто болот экен. Бою 1.55ден жогору, 60га жакын чыгып калат. Эгеспен кот свети бир кыл экен. Мына самандын да. Ахмет эгесин Пассиве деген да. бир кыл экен да. Пассиве деген. Саман чынды жакша деген. Токто, жакша деген. Баасы канча бул не? 300 кем бар. Жашычы? 7 жаш. Бою канча чыгат? 60 чыгабы? 1.65. Сesi ham saman eкен. Өзү дагы саман экен, көрсөтүп койду өзү дагы мынакей. 300 миң дедиң, а? Номер айтып коелу, номерин айтып коюн. Номер айтпайсың? Номериңди айтып кой, Берке. Номерин бербейт экен, болду. Аттын баасы канча экен? Үнтүрө бул. Анан реклама кылып 200 сом сатат экен. Ана, жипти. 17 сатат экен. 200 сомдон. Арзанбы? Кымбат го? Айын төрөңүз ушул жерде. Мына аттын баасы канча? Ат кимден? Канча? 400 кем бар. Жашы экен бул? Yaşı 5 yaş. Жашы 5 жаш. Телефон айтабыз. Telefon numara 73 bin. 66 80 82 25. Ушуну байланыш чыгасыздар, болот көрөсүздөр. Аттын баасы канча? Тордун. Bizden körü tavuk. Көрсөт. Эгес жок ба? Майлы, слышишь? Аксакалам жакшы аттын түрүдө мына. Басыктары. Аттын баасын билбейсиз туган. Аттын баасы канча экен? 300 миң. Жашы канча экен эми? 7 жаш. Бою канча чыгат? 60 коруп калат, а? Номер айтып сурагандарга. 22 44 34 28. Номер байланыш чыгасыздар мынакей. Аттын түрү кирип тур. Любой цветте ат бар экен. Кайсы бирин тарышта башыңа келет. Сераши. Не кылайын? Алып коеюн.
Beş kaçkanın boğası kança eken? 220. Jaşıçı? Aha. Kolay gelsin. Hadi kim arkamdan olmak duradi. Bundan da bir toru paşka turadi onlar. Toru paşkanın hazır. Boğası. Şuraydı. Attın boğası kança eken? 220. Jaşıçı? 3 asy. Nomer so'raganlarga aytqin. Boyu qancha chiqadi? Boyu 1.60'dan büyük plus. Nomer 0998 78 98 98. Nomer balansı. Vallahi. İşi var, ana İşte bastırıp koy ya. Yaktara sağlık işte. İşi var at degene. Ha, 220. Yo, at kichine ekene koy jig'itasın. Buna var ya, ikisi de oğlumdan kaçmaydı gel. Ha, qaysi biri? Sen bunu yersen o kovanan ki yürü böyle. Varsanız kamçıla orada. Daha da tutulur. Az urganda birisi olmadı şu lan. Ha? Yok ha. Atla görüp koyun çık. Köküne ya uzan yürü olur. Çilu olur la. Uzan. Abi bir tanesi tiydi hazır. Attın bağız kança? 130. Sayınla kışlarınız yakşı oldu. Yaxşı özüm. İşte yaxşı. Katlar katı tutarsın. Atı da göğüm bugün he. Ama 130'un kamı var. Kaça verdiniz? La burulga. Vay verdim. 86 bin değil. 96 bin değil. Kendime sattığımız zaman oldu. 85 Attın bağız kança? 250. 250. Ben çok açamıyorsun. Ben presi çalışıyordum falan. Kançaga suradınız? 87. 87. No, 90 binge çıktı bunlar bazı. Ha. Tak. Pazar kızı otu bunlar. İhtiyat kıl. İhtiyat kıl. Berke. Ona gel. Attın bazı kança? 250. Jaşıçı. Жаза 9 bu. Küçük tolgan uva eкен da. Boyu kança çıkады? 1.60 plus. Nomerdi aytın suraganlarga berip koyalım. 220 ne? Böyle 220. 16 15 43. 16 15 43. Nomerine байланышып чыгасыздар. Bağlaş görөсүздөр да.
Мында бир ак боз ат турат келишкен. Ак боз аттындагы фанаттар өтө көп болот. Hoca, sevgi gözetliyor. Baası kança? 200 mü var? Yaşıçı? Yaşı 10 yaş. 10 yaş. Nömer de aytınca soranlara. 77 mi? 10 98 98. 10-98 nömerine baylaşa çıkarsızlar, bağlaşıp görürsüzler. Bak. От, өтө көп. Айсы бир таршыды баш айланат. Мынау торық қашқанның бағасы қанша екен, ака? Тақсыр, торық қашқанның бағасы. Бағасы қанша? 500 мың. Жашы ше? 5 yaşar. Boyu қанша шығады? 70 кора ма? 500 мың. Так. Аттың бағасы қанша екен сол? 300 мың. Yaşı 200. Kulağın mı ha? Kaç ekan bas? 300 ötedi. Ve 150 satarsın. Kana bu. Hocam 300 olsun ben de gelin. 150. Өзі әп сізге жақындап қалды, бірін салаттық сөз. Нараға туалым, нараға. Buladı mı? 160 lira. Derhal onu koşarsın. Yüz kapı rahat. Yüklemenden beri sorar. Bereken bu amicam. Var bereket. Var bereket. Так, мына екеуін иесі бір адам екен мына ал азыр. Адылова бағылғанды. Барды сұрайсыздар да номерінше. Мен номерін қалтырып қойын. Рысбек номерді айтып қойып 78 mi? 78 мен. 50 98 98. 50 98 98. Ушул номері байланышқа шығасыздар. Азыр Адыл ақсақалы бағылды 160 мыңға. Айтылыш басы 300 мың, нарқысы эле ошону тегерек болсо керек эми. Балаш көрөсүздөр. Бой өтө керек. Бой бийик. Мына туугандар. Мына өспүрүм окшойт бул, а? Жашы канча? Кунан. Баасы канча экен? Bas 300 300 mü? миң. Номерди айт сурагандарга. Номерди. Nomer 555 mi? Ha. 55. Aha. 29. Şu номер байланыш. Ушул эле Үканын маңында бир аты бар экен, жерде кашка. Үйрүгү кандай бул, 300 mü? 300 миң. Үйрү кандай? Минил үйрөтүлгөн эмеспи? Азыркы жогоруда номерге байланышка чыгасыздар. Баасы жашы канча бунун? Жазғы 5 da. Жазга 5. Мына кетиптир. Балашып көрөсүздөр. Asıl pulu kaç ekan mı? Pulu kaça bu? Var değil mi? Taksir ha? Salam. Tartısız mı? Ne? Mı tartısı? Şeyler torturdu. Ağız ağız soğuk. Ceyim bastı. Emlerde kalitaylar tartayın tuğanlar.
Kulundan tartayın. Kaçı diyor tasma atlaydı? Kança uşlu? Kança? 80. Jaşı qanday bunun? Altar aşkı. 180 mi? Altar aşkı. Kulun bavul da dururuz. Gaza verir. Kança çıktı bası? Biliyorum benim. Ne oldu lan buna? Görsatlayın. Ko'rsatib qo'y. Qanchaga chiqdi bu akalar? 100 ming. Aytilishi qancha ekan? 150. 150. Qay Aqto'y bu? Rossiya. Gidiyorsun otasi. Gidiyorsun otasi. Tishni ochtirabmi? Ochtirar. Jash. Hak. Naraqa. 4 kishi kerak. 4-5 oy. 1.40 ga chiqib qo'yar. Qo'y. 40ga chiqsa kerak. Aytilish baz 150 dedingizmi? Aytilish Yaxshi. So'rangizlar, yaxshi bor. Yaxshi bor ekan. Qaysi bo'ldi Marat? Qanchaga? 52,5. 52,5. Yaxshi. Neden bir yaxshi qulunga joylashib qoldi. To'rt qo'shgan bo'lsa qancha? 20 tamam. 4 tish be. Ko'rsatchi. Bo'ldi. Tishing ko'rsatchi. Kechki qulun. Уже birga yaqinlab qolib turadi. Qancha berdi buni? Eşo. Kelishgan. 120 mi? Yo, nomerini aytib qo'ychi. 76 mi? 77 77 32 32. 32 32 şu nomeri baylanışacağızlar. Qancha ekan shu? Aldık. Жазға 2 mi? Yazdık ya. Qancha bo'lsa? 63 kaldı. 63 ga. Buna olsun buna. Kişiden tartı koyar. Qancha ekan sizga? 70. Mana to'g'onlar chiqarilish. Shu bilan so'ngina chiqdi.